Kaleniam bat kasyat hima khairim kebala jutip bat banana baha da kasyat nongkrem kalapoino shikabakut hakasngi palai hakabala yoi yakibabon kikun ki hajar kente basinrang jangka hima kilawan simbenta kasyat ban sakhiru yakaleniam le rukop yakane kasyat nongkrem kebab jupen long manlau snem da kahima khairim kebala stang nadu kasitarik mentau benai patkut pat haka atrik kalalong kabasongkun bat kebapu kebapeng ia kene kesat nongkrem laju tibru ia ka kum ka pomblang nongkrem kadai kawai na gajing lek niam tenrai jong ka jai penru khasi hajilla ka pomblang kadai gajing lek niam ban aingu ia ka lei sensyar kum kajing lek men halor kajing seiso karep karing ta kajing kyu seprang jong ki khun ki haja akan digesikut jong kene kesat nongkrem lawan pan sakhiru dau simbot menteri rangba kejela ba preston tinsong nangta UCM ka KHADC ba penyai CSM kiwei pat KMLA pekan thubru biau MLA ka nongkrem constituency ba Aden Miller basayang moy nangta chairman ka KHADC ba lamprang bla ki EM ka EC KHADC kiwei pat ki MDC ki MLA barem DGP kiwei ki he pulet kamtam da kajing sunran lang upayam kahima khairim u Dr. Balajit Singh Ib hakane kasi yedon hakane kasyat lumpun agaba baru sisin sat sisin chisnet kane kajingla yang kom na kalian na khairim apa bilang kom lagi Dr. Balajit dekat dekat para wei na kalian jo peserta na kalian jong na kalian kayeng kasem bat na kalian jong ki pai tang song jong kan ma khairim bat ku jong ke lai bat wei ni ai ke jing ko yang ya na hima khairim jong yang lam kim bagi jongi bau blei kai tengah ku ya kan ni hima na ko ko puas ko bat kum ju ban langla susu ban kene besar ya kariti ke dustur ya kan niam berkom jong upun kasih kerajo baru idem ta hasbit dartri tunai win menusnem arport bai jadi pendekam tuni ya ka dan yang berchat hima kharim abang li di chat di senrang tingkat penting pun hajar berti kun kari lewan ban di senran lem sodong jong kan lumpung aki jaga song joki dap smam di ka madan sya jaga pika ban pendun burom ke hima ini sistem pemerintah temu ke dan pemini ai kontrak untuk hukum ini borolang ni yo ko kiat pasal kena kedek kebiang ko ho pai persa mane bagi riti sur kaleniam pemini jidon bu nadu mendai ni pinong yo peteng nak komentar kalau saya kelisi bagi mawiti isu serong benong ba dikersian dikun kerja kapun suri niru penyai peteng ye kam da kejengek blai treken rat penyai don dekat beni bila iki ai bedai bopha nang ta purom mau sama dekat kejiku mau i di long suang mencoba steng lebu jaga sincere kadar dekat kenyam di masuk mengenai menengok ai burom tu pun dihajar tu kima ikun dari ikun kentai ikun senrang gitu ki lawan banyak penduduk lem lagi simpetal lem uginong syat ani apa penduduk syat poduan jangka usar sendiri bila pendep yel kamram dekat bakasing bom bela pendriu daki dulia gitu ni tu kima ban pentingan ban penjanai ban penpu penpiang yang kamu kedang kebang niok ni ai isi pendep ini isi pendep penjut lebah indang pendep dian minta tu Malaysia di tangga jingkit bok kerwiang dari kun kejar niok ko siap musai kana tanpa benar secara kadar aman lagi senang juga hima lagi ni kan mau kira kirti hok agar secara kadar ban sumariki nak minta ban scam katai ka jingsiar labu long swa ban ne mensa kirti hok agi ma be itu di ni kermenru ba isamla nyai peteng ye lagi puli joki dan beklet pat je kelasai
relasi dekat bat benar agenta jing lanjut secara sadar dekat bat IAA bang korim kumpi mau nongrim binyo di secara khusus hok dekat kalian yang berkom di kemau beli try kentra hui baru beli sebuah